tu nia inavet home diwa ka dei choi hale income department hon asei dung zuijin tu ha June 30 ka pan card le Aadhaar card link lo zo si a pan card cancel ding hi ti hi dung zuijin tu ni hin pan card le Aadhaar card chu iti link ding ham a link sa jong diu he ta in hi jong le a link nai lo holding in a bol di dan anavet khomo te masanga chu income department website ichi le jiang hin tu ai chi khu inactive hi in chi ja chu a link hi achoma ai ji in anu ya yong kan koi ding a status check no jong inavet dio hi in aban banin na veote www.incometax.gov.in/iec tet la chen hong do tan tin chi website di hong do ding hin chila hin tor su la chen anoi la ya hai link Aadhaar agatin na chi Aadhaar card link nai hin chila hin lut la chen ni tai ding hin chila hai pan card na ta ding laya hi Aadhaar ka na kamina banga chu kata ding haban lai ka mobile number kata di kata zo phat le I ham tia chilaya hi Aadhaar ka na chu kumbo bo ki le china tik ding in na ki ji lo le hi ta na da la jeng ding chilaya hi chi pen he na click di ham ta kumbo bo nom kha le chi yong na click ngai de phat la chen la he link Aadhaar na chi validate tela chala mobile number la hi code hong ding in chi verification code chu kata ngai chi phat la chen validate chilai your PAN is already linked to given Aadhaar. Okay, so killing hita in yam tia na cho killing sa hi a status na check nom le izo a elu na bula pen ma chu chlai na chi ding haban le chi ani na pa hi status check na hi chilai ya hi na pan card na ta ding haban le Aadhaar number na ta ding haban le chlai hi chilanga hi chi hung active din chi na ta le ki chai he chete ni chu hi in hi ham tia aling khalo hodinga tu hi phat cha hin tu hi date 22 hi in tu ni gate ham khat in juin sika cha Aadhaar to pan card na link lo le na link ding hi ti cha income department ho akona he sa hi to kilhona ei ma ho safety na ding nga cha bol nai lo ni na bol diu yong cha thil pha hi ni sei no mo hi chan che tan te